se odisina ni so ede tutu nyama ema ohwo a eda Ghana fango so ohwo eda Ghana sikasam so ohwo abeto nyama odo bebre so no ena mfango no aban ne befa so no atetetini ni na so Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kirema wei ena fiti Ghana bakosemu fiti afia apem ahanko aduonu nso 1957 abrofu ija yeso haw wo mu free yeso koi ye pam wo mu na fiti tetetete besi nei obie no no wonya sa adwun wei akasa yi ye wagudie guo no mo ye ntumi fa gudie nguo enkatakata so wa ba ye tepenten kwa ne tenten kwa enso omampani na na dodango gufuado ene ne MPP abanya da Roma wo manya sani swadi hunu kese wei ama mo di gold kwa akwaje oyo ama so banfa so se tam no se no na afriasa airprugu na ebe pragu sa tisa greka be. This I've been told that next week we are likely to see fuel prices fall again as a result of this policy. Next week is not actually, Professor has just said, it's not that far. It's tomorrow. Tomorrow we will see the decline in prices that we expect. I mean, this is remarkable. 2.5 months ago, you are at 23 cedis per liter. Today, you are at 12 cedis and falling. That is a good point. But let me note that the most important aspect of the gold for oil policy is not just the reduction in fuel price, but the most important aspect is the savings in foreign exchange that the Bank of Ghana will make as a result of the lower demand for forex to import oil. That saving is huge. We are currently importing about 50 to 60% of oil imports under this policy. The goal is to move to 100%, and that will be done this year. We will see this done, and we'll work with the BDCs to make this happen. But the savings in foreign exchange, when we do this, will be an annual saving of around 4.8 billion US dollars every year when we get this done. Wati wasum eni amuti yei eye Ghana mampani abedieche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Abusia ya twansam ne so na mrahebedwani owo afutu abaton peso so won finfini mantemo wanu krayi asa ye dom dodro no ba no dani abedie kire wani monyamfo Alexander Afenyo Makindi atudwa wo kire se animanim ya wo besra ban yo ese wo man Ghana amamra 1992 constitution no e wo se wo ye nsakraye bi wom na wo kire se bebi e wo san sakraye ne ekoso aye mrahebedwafu anipa dodro wo se wo mutimi kopiamu wa mrahebedwafie no wase wasa ban yitina se no ye nsakraye wom pa ne kasa yi mu no wo kire se wo man Ghana wo hwa sabre wo hawni atete aye na mu amammo yitimi nyina ne nanso enu achikra ye sikasam ebu nkonkon anatisa wasinsan wasa wano wontimi nyina wakwaya se boto ahwe ni mo ane wupeja gina wana ne asadenden won wokọ wasisa na amammo na kwakwaye ensu wanyina echi no so bepiam wo mrahebedwafie wa ane wa mrahebedwafo maako ahanu ane adiosun enum 275 awomu nyina no bosome so a abansha etua wamuka allowances awodro wamugibie es gracia ni nyina wamugibie egu omubotom ewo sabre ya wamani sikasam atoba ha enti wose wosra abansa ni manim ya no anka wonhwa na ne mrahebedwafo no wonhwa wamuso wasinka wonhwa wamuso kura mo wamakaya hanu akeye anka eye maako adiosum enum 75 yi ye tie frisu na kaka mrahebedwafo 200 na ne wamugu mrahebedwafie a wasinka no bebo ye pa mo mai sikasam akonkan enu achikura no ena hwe pressure de yesikasam so a wasenka no so betumi aba form anka sani pa maako adiosum enum esika no ene wo mo esgrasha no se aban betumi de aye mpunto ama akonkan ye pa mo man no so no enya fa pempa bi agina so na wato ne nsam so na wo chem se watrasia no wo dwen wa ya wonte ase ese wo man kuma bi ti se wo man Ghana a yesikasam atoba ha yesikasam timi nyina ne naso no yesori ye ne ekofa mrahebedwafo a maako ahanu ane adiosun enum ane yakwakofa wa kire se wukọ obi man so Australia wa musika sam kura no agina na so ne esika na hu oden kura no wase wukọ wa ne wa mu mrahebedwafo kura wa mu no so sa o wa mu ya maako wa ha ane adionum ba ko 151 ana tse wa mu wo afa ba na soafo no so
a maako ye adioson ensia 76 pe ana wamu wo wasi ni nyina achi ni wamu sikasem ekonkan yo achese bibia da no wano so na waman kuma te se Ghana ye kan wieda enu ti wose wosre pass ne bia sikasem ebe konkan na sikasem ejina ne naso no animanim ya wobesre se aban ehwe na eye constitution wan sakremu wa sakra constitution ni muso na ebe man kwan ama ye mra hwebedwafo no watimi ate womo eso. One critical thing to look at is also Article 93, to put an upper limit on the number of MPs that we must elect each year. It is unpalatable that a small country like Ghana, with its many financial problems, has 275 MPs. In contrast with all its financial muscle, Australia has 151 MPs and 76 senators. We need a change in the law to stop unnecessary expansion in the number of seats in our parliament. By doing that, we would impose restrictions that help, amongst other things, in easing pressure on the public purse. Abusia ani ayamra shebedwani owo afutu abatron petro so wonu kroya esanso ayedom dodo no aba no dini abedi ekire woni monyamfo Alexander Afenyo Maken na wadi semi nyina atudwa ewo eye Gimpa Law Conference na kwaso 2023 de na tesa afidie wafuru simpiani apa ana wadi semi nyina ta atu edwa Obenim busumi ne de etosu du nan pepepe afiatwa mu eno mampani na nadoda ngwagu ford ne NPP aban edi dwumadie hye contractor bi nsa se onkosi asodan kase pa emo micro Ghana na we no enyo man ne dwumadie na mom eya aban ne dwumadie mampani nko dwumadie esanse ono ene so peso si di hye Ghana ne monyam opeso si di hye Nyankopon ne monyam opeso di esi na ode kai omanfo de kai no enu nti aban frase ema contractor ko biaye wo mbedi se adwuma sumwe ama dan awdo sisi samie na no wo mdwiriguyi obenim bosome ne da etoso du nan pepepe ena contractor efrase so ye adwuma ne wasi National Cathedral didim afi atwam ama nefu aba kokora betoso endura eni afi pepepe na omanfo bekaya National Cathedral onsemi mrahye bedwani ba ko agya ta nani ase Northtown abeton peso so mrahye bedwani onumnyafo Samuel Okujeto Ablakwa die ntanani apoche saa project we huni na no se o se aban ne ka so no na besi na afia koba ne se na aban ne tabiri oman foto emu sika de kwa kwahye National Cathedral mu o chema Ghana aban atabi $58 billion ena akwa kwahye National Cathedral mu na nsumprempre ko no mse yakwa kwahye adwuma akoso a eyamna donko tisa galamse amena ena deda da no basa ya age asase aboso kwa onumnyafo Samuel Okujeto Ablakwa se obeso mampani pa sabi ekuraso waka onwe sanso ena sankofo ye nchi ewomsi wadwura den agu ewomsi atutu amena anya betumi akatakata so na sabi edinbone awo gye ni na tuntwa onumnyafo Samuel Okujeto Ablakwa se obeso mampani na nado papa se edan aso dan kese a osi ewo mamu National Cathedral ne kebeya ne papam no onyai na sika twitwi dia ahyese mpo $58 billion woma tabia ko hyem no eni na womu nyai na esomra mfaso emo micro Ghana osio mampani tiavu towe na sesika mu tabi ko National Cathedral no mu no womu jaya yebetumi asieses ka no ana empo yebetumi de seska we ayenwuma bebre ye beboa ajomanfo bi nkwa na mampuntu odo bi wofa ba bi nso akoso ewo micro Ghana mu. Today, the 14th of March 2023, marks exactly a year to the day when the main contractor working on the National Cathedral project abandoned site, stating in the termination letters they issued to their staff that for lack of payment from the government of Ghana, they can no longer continue with the project and that they must mitigate costs. And that based on the lack of payment from the 14th of March 2022, exactly a year ago today, they are no longer going to continue with the project. So today is the first anniversary since the project stalled. What we are very worried about is that a year is enough time for His Excellency the President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, who has declared this project his priority of priority, and those remaining on the National Cathedral Board of Trustees. 1 year is enough time for them to come to the realization that this project remains a castle in the air. It remains a pipe dream. It remains an unfeasible project, particularly considering our economic circumstances. It is time to totally abandon this project because it cannot be completed as scheduled.
onimnyafo Samuel okudja to black atwa so kan biem se contractor abanya ne mugidie di dwumadie hye ne nsa se onsi asodan kokro ene otwema utumi bowura wo ye beyi wudin na ye o wedin kun mama yen o gwama wokum no efata sa dia ye ayi sana dia sa hwihwia obi ba na gaza to was crack twon na mensin na o man na dia national cathedral nim dia nda so ana sa adwumadie ne botae si omampania ne sui eno nunyafo Samuel kudjo tabla ko echirim se onipa ya de adwumadie ne hye ne nsa contractor ne efe no Rebate Company Limited na osi ye di adwumadie hye ne nsa afi ba ku ne wo mu gye no pahwi wo ma gya to no osi ono de onyasunsunsuanso omampani nanado ehunsunsuanso ne enka no nemum Ghana fo a etepenten kwa mate fo a ebre abadwuma fo a ebre ebi da dantuom ebi da mantwea ebi ti dan huhum ya dwuma ani na ban ehu wo momobo emfi wo mo tetete wo mo tro no eno no ene ha adwen ena wo momom na ebre ena aban na wakofa so wu afidi ya beto no onum mada ena ho nkromo onumnyafo Samuel okudje to ablakwa eno so okani sei. What is even more worrying to us as a caucus in Parliament is that we have cited the contract between the government of Ghana, the National Cathedral of Ghana, and the main contractors known as Rebate Company Limited. Rebate, as you all know, is a joint venture of Rizani the Eka, Abisoti, and Disimoni. These three entities came together to form Rebate. The agreement we have cited, as this project remains suspended and as the clock continues to tick, as time continues to run, the already suffocating taxpayer is being burdened with more cost. The contract, copies of which we have here, it is clearly stated that we will have obligation when there are standing time claims from the main contractor and when there is an abortive and reworks cost due to main contractor's suspension. So this 1 year of remarkable inactivity, of suspension, no work being done, it is coming at considerable cost to the taxpayer. And the analysis we have done is going to cost the Ghanaian taxpayer millions of dollars because of the contract we have signed with Rebate Company Limited. What wasum eni amuti yei eye nofton abeton peso asumra shebejani onimnyafo Samuel okudja to ablakwa. Abusiana say ye work with job our newsroom ya boa ye ho abeya na ne ya ti amane bobi na nsem ba ye no anyensem da anyensem ye nika ni nyina nsama ne boni chemu se empempre kopie mu ewa asante mantem kumasi dwakese ye kejetia market bebi aye frewo Dubai na eja tomu amame ne ukase denya sam ketwa na amane boni chemu se ehase na ne wodum taku a wa asoye wo mo bo amomodin akopie mu ewa kejetia market wa mo bo amomodin ese kwan bia so wo betimi edumuja no wo mo kirese ne nam support ye majani etom no enya de wo betimi akyerede wo munsasi so esa we anase we nanam so ema chese sara wusam ne esiye na adwadifo bi so wo mo eka ye ne koba ne sa no na wo mo so ye o mafamu de esa niema wo mo ton no anko wo betimi atwe kakra na ne no no wo mabɔ ho ban esusitu na na chese ejani edemo anam so amadwadifo bi a wo mo ewo kumati kejetia market ani Ahenkan Kasiebo ne boni eya amansan chi ame kwadwo oben atwetwe nkomo na wo mo nsam no sei ana wo mu kire mu. And they say, and it's a was for a Johnny. Very fine, son. But maybe some of them was for a friend and a phone. And sending the Johnny Solomon to me, no more. While so being one, you can't be Jania for anything. I know so I'm such a catch. My friend and a phone, a balance will be answered. What they are begging on. The uncle was one in Australia. They were almost a yourself by the answer. Maybe I'm a family to I'm just requesting. That's no. I say a crabby. I just say a crabby. I can be a understand a bank and get a fan as you. I am so happy. Fire service, you know, and one him, and one him, Nema. Be a pipe for night, it's two signs, so be a ma. It is what yeah, so be I was also, you know, okay, pipes no more at the airport up on I think and idea, and you pass think rubber. If you say, okay, a side and side now, Robert somebody in and none. Abusia enti adwadifo bi
ansama wa mudi to dwa wa ba ko wase ni nua kasoro won fifire krate no abusuane akoso wa kajetia market Dubai no Ahenkan FM ye twane rede wo Facebook so anti brabehwe bie Facebook Ahenkan 93.3 FM so be shaban soro esiwa chese ejane ede wom na adehye a wom na message wom hu bebia wom fa kura we fa na we fa ha na we ye amane boy ba ye bra ne ye boaboa ye ho abekan kase no anu ti ye kwa homa ne so ne ye amane boni amansanchi amekwadwo oben akwatwe nkomo bisa ne sempo ebia ye ba ye ne emre ne kakra be mo matimi adumja no na ede nkura ana esie sane wo bi ka se ni nya kasoro wo ni nya no watimi asifom wo hu no ya fra wo bia mfa no ye hu na eja no so wo matimi adum no ye hwa asie bekwa homa ne so na emu kyerɛkyerɛ mu nyina so watimi ade abesom ye amansanchi ame anwumrei majo Mini aba na jeso. Na obo ade adaroma na wonso Nyankopon adom densu kwe bekanta. Ye da Nyankopon wase na sesi ebo no miensa epa ho tima abiasa ewa ha na ni dakese so pa bra na enkane mampani teso no osidi ma asante mantem ya no ejedufu diga o ma na obi nim di fiso bete bayra hu ma eje bia abeto ene efra edin etosum yinu nge tosum yensa ndi mini abanya asabetwa na mpempen a meka sei ene se wo hwe ene ejadum foku a won abepie ene yen keje tia no edum na tenders makoma nwotwe na abepie ho still na eja na de mintimi nka mense simbo nka ncho se edum kura esanse wonu mu edum anim ha kakra na ekire won so asa na homre so a asem no akakoye awehosem na senti ajei etimi eto saa eja ekesi mu di besi ne ejadum fo eku no enyamfa emetudwa bisa yesu ntino yegusua ebo mpempen na se wonu ma enima santimantem he nkeje tia yi pa se wonam asie ho a ba bia otumfo estatu ni sira bank bia fe ya santo awura bank e wono me top me double two na e wo so no sa side ho no ene wono ma ton se kan ne ene togu fo nta ade bi no wono mo ho na wono mo na e ho se wo stores e wo ho a efia na se wo do ni bu a so omo ho kai de ko be ahanan do e jeri nya nu die ntimi master set number na emum se wo do ni e boosters e boost for the second for the third for na source mark be ahanan de ho atimi aka na enika sem ne se obia ni ho a watimi afiri mu ewo atorenche ma esi ne emum enam se enipa du ho a mo ehun pe ho sensem ne ntino emusi no ko musa no ebi etimi epenti ye na mi ni abala ho sem ba ko mu se mpani ko se na wo we ni maniwa asemse ne se abatu keje tiamai na nkofo kura brebi mu su twadwa adwa nipa bonu fo mo de se bi ebone ye mo de cha atadwe so na makire na wono bonkro no se si amekase wono ma ebo ban ye security service no aposit ko eni asrafo ni jedun yeku na o medu ho no etimi aboa achisa nkofo ni bia enya asempetwa na mi di video just send mi na we buy na asem no ka ba bubu ha na aga ho so esa na esere ebra eja no eso ene keje tia ni musa na ehye no enam se ewo esoro na omo ewo so ni mpempina no omo si a wono mo fa ene atwede eso na esi no emusie no so ajo wa aka no na ewo se ne enipa ehye kangalu ekọ so sikbi bia so sikom ene omo to ahoma koso a na kwa ya so mu ota amo no de kwata amo a na eno na ma me ba ku bia nimfie na kwa nim kaka na di pictures wodi na futa ahoma na yeyi ene pasere na ja won na wofom ebo mu sabu ma omo so mu chobo ya prempe ji ja no enum ye kura eguso ehye japade de dodro na afei na obia de enipa bia anasa okra bia enya enhwe nkwa ena de efe ja ne ba ye nso no until say ene ejadum jaku no ebewie na wonu benhwe mu ede atudwa ede de dan hye ba ede ye sentofo nya hu ade patia ede eja ne ba nso ofie mu ewo asante mante me kuma sekeje che Dubai na araho sema nwumre esi ha no na amansanchi ame edwadifo ne ni bia twetwe nkoma no wo mo kasa fire service wo mo di kan bae na chese nsuo ni kan na won mu di bae ni manu so won sem te sen ejanu nyeja na kasa eyeja petwa edi kan ne ejadum foko ni bi bae na wono bae no omo antimi na to wo keje tia so fire service wo na ebra ejani to ma omo to nsapre wono to wa around ho no omo bi wo na esija no ahyeko na nima fine ana so wo keje tia no sa na musi nso a
One ma omoye ejadum ko no story omo service room so the bank ejabi tower one mo ebetimi de adum nanso one mo apply sa method no amfa nti eja no ntimenu nti one ma edi ka be bi onye se bia na so no mka na emom nso na mo de na ntimenu mu ja no edi na say omo call for reinforcement pesi ameka say the price tenders ma ko nwotwe na abepie wa eja one mo etimi de ahwe se eja no ebepim Amansanchi ame ma yena wasena kwaso fo weni edi echire bibia ni ayebesa so abachen abaje amanebo ni mu nchirechire mu ina ba do so beta bibia ni ame ma Ahenkan echifo aso nsi wo ho yes ya das pa enti ebusia Ahenkan Kasiebo yamanebo ni ya wono wa asantemante mu keje tie dwa kase ni mo china wo bie ehu ni ekoso ahyase ni besi sabre ni ekoso nyina no Amansanchi ame kwadwo wo bena ne wodi mu sem aba besum ya wo chem se asem ni bie akoye awrehosem asaso akoye asresem ti wa wo hu se wo so se wo se stars aka wo mo faso si form ne se nwisi age wo ntu wo mu hu kwan enti ane anipa wo gina so ne wo hwie si form ebisu wo ahoma no wo masom na wo mu de si form na se de agya ne de no ane egusu atwagu e wo Facebook nti kan wo ne behwe bie Ahenkan 93.3 FM na behwe KJT market we ye bebi ane efre wo Dubai no Dubai ni na echa tomu o ai January meraho baby me ma rewo pa awosia gumi ye se obi se ofre na busuafo phone ko ne konso biamfa ko ko enso ebiamfa kwaku weni yentimi enkase bia bibia se na yes ejade but anu na misro se ose baby a onim de ntia misro ni se baby a na ono wo no one nkrofo from na na wo na busuafo one um na ne wo na on de oye fast na ofiri wo no mo but ofre wo ma obi amfa ko no tie mon pa say bia could be say gidigidi na phone akotọ baby but on there or you save bibi say nso ba wo phone kwa wadwi o do phone ye den wo hwe se ne hoso ya sakasaka na we fa na me pa to say wo che radio abomodin abra Facebook live enti ejana assistants best mako wo enti ejana courses adi we pa wa Ghana enti yenya suku bebre ba omanfo awie legon KNUST UUW wo ma awie Cape Coast schools ne de keka ho enti yenya obi a wo technical eye and wo proper plans bia ye de be gua kwama eja ya na wom atomarket wom na atomarket wom na atomarket tie nya nipa da sani bia na dwum do a wo technical eyes a obetumi ahwama saade we yesia no kwan chese obi ani on mo Ghana obi ani ho yes achimdan de September 13th 1 year and she the by September by na 2 years ebiasi won kran ebiasi okayi KJT CCI aguna sodro ebiasi asisi miai bebre what is the cause biano afibiana was a jashi wo man say yes ya na nkofo no nanam ho na na we abai we can wait na we can wait and ye say and fa ha omanfo bi koko na aso we omanfo bi koko na aso cause atrenchemasi say no omanfo ejapade ehye wo mdwetire ehye bosi omanfo akogye no obi be fa wasankwan ebesi nso ebesi pa obi be fa wasankwan enti January me question no enti wo ma ko school bebrebe ko universities ankese ebi kura kwa na ko feda wa brochire ni ade boy wasafo hene ene ma graduate ma di certificate wey okuta wa PhD okuta TBD okuta wa GPT sa nyoma ni na antie nyo bia obia no no ye expert on nyoma bi se hu a obemma ye proper arrangement bi nhihye bi be gua kwan mu ana parliament on ye nyo bia odi sanhye ne beba eka ministry no we hyen foase betimi achirevu enti for now ye dream ministry a wo me concern about this no na say not before na e was ebom trisu mprimprin na utia amanebo na eba ye na wo mu chem se ehase nkakra nanso odum jakwa edi kan mepie wo ho no wo mu hihye ye edi na nam support ya ama na mfa Ghana Fire Service there my cousin we have professional officers, professional experienced officers
wo mo tie adwuma na ase nim adwuma no nanso fa me kɔ enani ho akande om de bɛyɛ adwuma ebi ni ho batane mi hu ade bi eja to kejete me hu ade bi a mani ade papa fire service for no ade bi a ai se dade ekosoro abronsampo a ekosoro na ekoyiyi ni pafiro o eno de fe pa wo ma yade wo ma yade Ministry of Works and Housing asiana okay Ministry Works and Housing be show ma se go say apiate eja to no ma ko ye no mo na edi hu dwuma na ebe yo mo so marketing tin ebetumi afole under trade and industry na trade and industry so wo say concern January ade nya de kitwa o enya de kitwa kuma sikejetia enya de kitwa wow Areho ebusia ye toa anwume no nsia kan kase ne so ma yensere se wo mo ben nke betimi a ejana ba ni senko wo mu fie enwisie ni kura so ko obi kura ye se ni video no pe unzo ode ko china mu so ode ko eden yo mi ken so nye media personnel enwisie ni ko mu senkra ha dwen ano so hunsem ho no mo areho yancha sempa nwumri yancha me se Ghana de ade chine yancha sem fofora na se corruption to atwa o man mu ana so to wam we say nche ye beti KJT market na hye no sika 58 billion ebesu sika de ebesu na junior Jesus akwa ze ko de obatabi ana so da drugu enkofo babru 20 kum wo mo enipa drugu wo so dos be kum 20 2 billion say swing 2 billion swing esun amanu so nsem ko ebebre entiwe na a whole central market ebesun so dan kro esun enti ebesun ebesun yesi eniska but we ebesun sika besun ho wo de so wa obete ye to ensem no so na abeto dwa se rotos awodro wo ya kwan so no wo mo san de ba we nam so ama Ghana Toll Booth Workers Union etwani tiafa no GTBU wo mo ade aba beto dwa se wa bra wo mo tise wo mo san de roto ba biom no awurade nyankopon ene be hwe anse eni on no mo yedmo tobu tundodo na ye wo mo edi dem wo omo namu be hwe na asabi apatifo ekawom enijabo na obi asabi onu so ne sania enije nko a wo mo tuntum nyame sa de ntia roto samba bim na nam so ama demtwani pani ema Ghana Toll Booth Workers Union owura Henry Dogbe kasa na ochese wo mani age papa na we no na wo munim se de ho hye ete na wo de ba so na munim se de ho nsam ete enti akwakoba se no wo mo be frase ene asoya wonom hwe aginatuko wom hwe akwan ene akwantimpo dwumadie so wo mrahye bjefie demtraining no owura onimnyafo Kennedy osenya ko achimsodro MP ene ne members no woni ombetena ase edi nkomo na omachire omo akwan awodro a wombefa so edi dwumadie wa abra roto esamba biem enya no nko owura Henry Dogbe esan to so ka biem se Ghana Highways Authority nso wombobo pin wom na akwanche ne nsem bia won mo mudi begu akwan mu ama roto yi ababedi dwuma no eno nso wom ne omodi nsawoso womu chema we afum wom mu esanse no wom nim wom te ho nsem de na so no wom nim se ba nne ana ba china okane sei ena ye ni je pa se omu nsan di adwuma no ba back bio ya ti eni je de no ye ni je pa but share a wo hu na enima say yeah putting engagement appointment yeah engaging for no na hu the way forward you engage minister na Ghana Roads and Highways Committee chairman any committee members no and afi Ghana Highways Authority any say na engage omu na hu the way forward and answer I didn't know the banner, a quan, or the fast of Ediaba. Because Mukatele, some would be by where, yes, but the one time, any data would be back of me and information is a back. Near Muti ye, a drum 20 pennyma, Ghana Toll Booth Workers Association, Owura Henry Dogbe. Na Nanusi Yape, and I'm Sansam Yaso. I'm a Rebia Wabi was Kasemupa economist, Udini Juma Ewa University of Ghana Business School. Obinful Lord Mensa onu so dia tuja se eye enigisem eye asempa
ɛyɛ nsɛmpa nko a na fofoɔ ka ho asɛm ɛna afi sɛ aban ɛde sika kɔ nnwumanyuma ɛne naso yɛ awodoro nso wɔn ka ho asɛm ɛno nti ɔsi roto a aba ne deɛ ɛbɛboa papaapa na ɔbɛsrɛ sɛ aban no ɛde ho sika ɛbɛbɔ brapa. There probably be policy inconsistency. It is also back and forth of the policy, which says the road to my engineer, it's coming at a cost to the country, which we shouldn't take for granted because I was maintaining a fresh car fashion. That's why I mean, deteriorated to a level. We have to go and renew it. It's in a commander, a minor kind of bono, and also we hear 17 times the requirements now. Every time they have requirements, they give you measures to enhance your revenue generation, which Roto is one of them. Second one, you have catch us a cut down expenditure. Now, cut down expenditure, now, once you mean discard by your mind, now, final, 82 baby, I was there, what I have for Frono. I said, you, at this time, no, near Abrea, I was there. They play with policy inconsistency, but to me, you know, bringing the root to back a good thing because at the end of the day, Ghana needs money, and if we need money, these are some of the means that able to media agenda. Onipa mutini ni oyobi a wabin wo sikasemu economist odini juma ewa University of Ghana Business School Obinful Lord Mensa na abusia tobo tun sensemia namso ama national chairman awada Ghana Private Road and Transport Union yetwanitia wa SGP wo enti awasa ban ni ye bi wo ho wase cantonment bi ni wo awasa ban ni bi eye bi wo ho ene bro no awodo a won kran pumpuni mantemo na ne nam so ama nana ni makodi sansem nyina atudwa wo kire se so won kran pumpuni mantemo na wantu kwan ankwa kumasi a enya de atobuti wo betwa bie wo ma ensa wo mu enya de wo betwa bie afei su cap course wenu wa wunjwa bi takurade wenu wa wunjwa bi ni nyina ne ha dwenkire se wamu tututu sa kwan ahodo nyina driver for no wamu na wamu tiato boot no ye wia ne etabri sika ne de akwan kran pumpuni mantemo akwan ahodo wan kran pumpuni mantem na tete ye yesa wo beti esibokwasi interchange ya ye na to boot kro ya sika ne de kwakọ ye wo beti eso connection ya kwakọ ye interchange bi wo ho di traffic ensi wo ho biem ni nyina ye to boot sika wo wo beti o ye si East Lagos Ajenga no ya kwakọ ye kwan ne de musi ya ni nyina aye to boot sika na de ye enso wo kire se enkronkro ahodo ya ye to boot wo so ye wo free nkran ya besia kwakuma se wo se kwan ne nya ne otumi dru baby kra na chese VIP wo sa donko etimi ko benku so na se gina ne na so ni faso wo se ho nyina ekwan ne nya tinki ya jiska na wo se ho ekwan tempo ne de ye so ye wia ne etebri e de akọ ekran pumpuni mantemo se ni santi no wo se akwan tempo ahodo wo enkran pumpuni mantem bro no awodo so no yetimi yeto ni bi ewo ho if you are to you say about so you to we all the sisi kwan we are now we say odu ba bia to but no no e hokra na ase bi bra se wo ye ho we nyi and adno so say we my you to mu a e say passionate no itchini pa nyina bi so ampa say selected rules bi o mem ha and to wo so this is be ya wo makwan ye bet makale ufa ewi akra kra no a residential areas to say is le go no mo ni adi nyina to we en ho so mo nyina ka man no and the is say GPR to saban be we dia onya di bia abechi ni parodo net menye skade ya ga na kwa nyina so we give say ekwan e paso ye bibi ti say is le go no ni places bia some mention be brain so she can be na band say so so ye nam kran kuma se no me de kokota kwa de ne ade no ufa kwa so se bo anya botra nkwanti abechi akura so the rest about so ya onye na nchi ni penyina na se sa no manu nkoso ye hu se afedi agiji to ne de kwan aye route no aban so de ba no ye nsi ni kwan ni mum de ode be ye no ye sense o maye hu faso Abusia ani aya national chairman awada Ghana Private Road and Transport Union man wo nanani makon na wo tro nsem na wo kire se we hu sankrata de ahima wo twene kwankoko hwe ya to budi atutututu mo sika ye tua wo ho no akosoro enti enka ni wo mu ani wo mu tua 10 pesos no wo mu betua 50 pesos wo so na de 50 pesos no betua 1 cedi fo ni betua 1 cedi 50 pesos wo se ne sa na ekọ na wo se enu
no wo gina so akatira ban se won hwe no won te so se na bi a driver fo no wo bia betimi atua bie wasesa aban te so kura betimi aboa ama mpen bebre dwim kata hye pro ya konkon ne kankan a eye akoso awoye to buta wodro no anu so betimi abrafo me beboa mpo ama ye adwumafo wo mo ewo ho no pro ya ne kankan wo mo fo wo mo ekodwere mu ebie to no say eye flat na hwe say the jurisdiction city a ebeboa because trotro especially if we have akra ko kaswa oba obetwa or that could be plan base even ho base 5 or 6 times so sabre ya so they call say 150 as a 2 CDC make we pay more than necessary this such areas no flat mama come anybody home ama say we so anya relieve since okobia no oba no twa okwa no twa oba no twa and kra no it breed corruption because e basa do tito ho kra be na dwen say woman 2 CDC bia odu ha wo twemko nyina mo adwuma ya ban hwem yi na hu se sanoma nyina odi adwuma beboa Abusiani aya nanani makon wono aya national chairman otutunani na Ghana so ye nkran na same so me de ba ye pomu ya no mu sey adwumako ba kwa meka se eno so meka se aya sabia Jubilee hospital aya yar sabia enti akwa se Ghana nchasemo ka pepepe michema opa ya sabia okwa bibia onsa beka scan apeso otwa onsa beka lab test bia ye be ya ma he ade bia o kaka na peso otu ye betu kure ni etu da he ede pa na peso ye eti dia de na tete o to asintini twon ana o kaka edwan o kompo tete o otwo haw ede na haw me say udi asuani na ko Jubilee hospital ena afianfa no nto nchen ye nkwa widie no mu wakoma bo pelepeli ana mbogye ndi afurusani ye ana wakoma yesi tokura beda ho ana yesi wahrawa no enya adwuma ye yesi honsono no eka bom fa ko Jubilee hospital ana honam nani nso ensansan bia ba begu honam ani oba o mayo ho ena o mema yo ho bibia begu on ma wonti ase utira se ya na kekawo ukwanti ayapafo ensa begu on mo ena na teto fa ko Jubilee hospital mi chema kran to kran ni pedua no fiti wa pempem kosi unase odi ko Jubilee hospital de atitu bia no emposa wa unim but ono ze bibi nkoye uko Jubilee a ye wo mfidi a omde ba hwehwe ehun ya de kropoten na omde aduro aka no tiawa eya nkran adwuma enti uko ase de mani abri adwuma no nye bi ne yanom vodie tia ko Jubilee hospital no mu hwe ya de entu asema wadaru mo canteen wo health insurance ye adwuma na afi nso uko no eye clinic wo ho se de tibia wo mehwe o kama achim dan amantransam so nchen pe eno mbutu 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 a Jubilee hospital emra fonse Jubilee Abusia Poma Plaza Hotel ye chanite Wasabi Plaza Hotel enti wako Jubilee wako ji ayare chani ayare sama pano wuwi wasani pejane agye na homie na etimi agye ne ho ekoba ne sa eno ane Poma Plaza Hotel woni yesiesie what is fie empa would bed so ne aye queen size bed senya fe na wokwada so ama wo pa chi wo kwanchi aye wo ya edan ni mususu edan bia fridge sim TV sim enti edisania wo fie pepepe na boa ama odwumedie so akọ kwa fa nipa mako aduasa eno no mu ye adwumeku ankorankora mu pebebi ehia atena adwetwem ho nkomo a eno ane Poma Plaza Hotel sadan kro ya no air condition bom projector susu bom enti adwumeku ankorankora ebeboa mo ama mo kasa mo koto no atimi akọ enkan wa ho babo ho sem so gina brani ye pa ya wo ba any restaurant enso wo ho enti nyane ne nsa wodro ne nyina wo benya bi wo ho Poma Plaza Hotel wakoda ho ade a kiro no ya ma free breakfast ni nyane ya pe ni awo pe ane ya ma ya wi ya di fruit salad enso atai etuo baby a be pack o ka so de enye TJ May 0249 855 396 0249-855-396. Trefa 0594841044. Text message and a WhatsApp ye dem. Facebook and YouTube live on so ye jina so live. Ya mo tom na ye juma bibia jina so kama in kwawom. Development expert
Osanso eye CK Team University of Technology and Applied Science. Dr. Sulemana Asa openyini dia tuja se omanfo beka ya NPP aban ni suade hunu baako anka nyankopon boa no mane bem ana ono ankasa boa no na nke bem a kebe boa magan na yede papa kedwuma bebu sika beba omanfo nso aso bedwo wo mo eye one district one factory enke yadwuma pa enke nhyehyɛ pa nanso aban no ayekotosoma nwaso aze de sabi odi agrobi dia uhu ne na hu ne ti ai wesi ewo memu eno na Dr. Suleiman eche se de ohia nioma se de 1D1F osi a tonzium senke nso hwa nkaban no wadie gubasa oto aso ena oche se de na nkomu hunuama no nya sa na aban ne ye no se de aban di dwuma fa 1D1F no enkoye na ne hyehye ne ne botani na no amem de ohia no nsa nka atonzium. I think that we have to accept in the first place that we have failed, and I think that's where we are. So yes, we shouldn't be so proud that to say that we don't fail. I mean, after all, if you look at the German model, they will tell you that look, we agree that we lost the Second World War, and then we lost it. So we need to reorganize ourselves and start again. So we need to come to that realization that we have failed, and that is the starting. These are self-initiated projects that were doing well. But as soon as government comes in, then they begin to crumble. Why? And that question we have asked all the time, and we know exactly that as soon as politics come in, then different kinds of games are played. Sometimes some people, even in the community, may not even buy the product because it's NPP or NDC initiated. So we need to move away from this party, NDC, NPP, and get a national development agenda. Dr. Sumaila Asa eto asuka biem se adeba kwa ama one district one factory dwumadie ne yehusu yi a egu a onompo aka sisu dia se egu no osia ne se wom de amanyosem awrewrem amanyosem wom de awrem amanyosem no bi kodwampo na oto ne party nyu okodwampo na o che ne party njia no wom de kwowura anisuade hunu kasia ka ebe boa ma ban na gine din emaburu nya nwuma ye na sika ba krum no amanyosem nti one district one factory no e kan bi pa enenei ni mu atwea adeta agine nsem no. But as soon as the private sector take over, immediate initial cost of production is very high. So you can't compete from the product from China and other places where the industries are well established. So with all the cost of import, then the price will still be cheaper as against what we produce here. So we need that protection. So that, for instance, tomatoes, you can say that we are not going to import tomatoes to certain amount, tomato paste, for instance. And we do use a lot of tomato paste in Ghana. So if, for instance, you want the tunnel irrigation project, the VIA irrigation project that the government of the Netherlands has banked so much money in terms of support in Ghana. Now, we have factories that are doing well in Ghana. For instance, look at how many years did it take for us to start producing, other factories to start producing cement. That time was the only cement producing company. And look at the level of protection. Even though it's not a Ghanaian company, that's a German company. But look at the way we gave you that protection. Until we're able to move out of the politics and then put this in very serious development perspective, we will not go anywhere. Dr. Sumaila Asa, a development expert, Osanso a team member, and now Odini Juma Ewa University of Technology and Applied Sciences. Abusia ye bukasiani kom ewa enfimfini mantemo asin south abatwa empeswa na amadibo everywhere ebe mu se chenso operator idea dodo na different na se edinim no ani kwaku esuma wadi mfihia no aduonum 50 years abre amne woka se we kwahia ne kwahia wo ye ama chesade hia wamo awa asin south abatwa empeswa wamo rahu eye pa na ne ekoba ye nyina ne se kwaku esuma ina tse na damfu kuani adi adan so ni kofi shaibu wane na abefra no esen konkwa na ejue bi a tse atentre ha wa na efuo so no wonkwa twitwa ma no na emom no ya tse ni kwa yo no ensutimi enkonkan enti wonu su kwa ye ogusu twitwa gia na ne ejua na eba kubuto no so asabre wato na nanam ewase do na kwaku eshume wane ne ba ana kwafuo mo senka wo mo ekwa kodi sajumanti ni ba no ankasa so agye atumsa no kura kwa nam so ema ne papa eto na nanam ewase do eno no eno echi na ne wadansini a wogina wo
bi hu ne ekoso nyina so enso ade to dwa wo chem se no kure yakwaku ishon esumai wo twetwetwe nia no ana chese dwani bi ebuto ne so asabre wato nananam ewose adomini kasa die mu no wa ma tabre ekwa kokora ewa Asinfo su St Francis Hospital emusie ye ewa anane wa mudi akwa wa mu kwose wa mu kwa kokora na bripemu abusuya tena se atwetwe nkwama na ne wa mahweda wa mudi ayiyo no so ebehye so na enam so ama yakwaku esumai na damfu ye wa kwakọbọ ne pa ase won kwa twetwe aduama no Kofi Shaibu ane samtrofo atwetwe nkomo. Yo, I'm telling you that, and I'm catching Madame Kuzo, Momodiana, the corner 23 days, but I'm calling Mantono, Yamin said, we did you good and tell it that, and upon Obama, so baby, me friend and make a friend, and I'll you to understand. Obama catches so much do a fool by over 1 acre, it's in for better, but also my Obama, and Uncle only let me, minimum and that penny so. Until Yamin Chadia and the pain also Baba Woman, and then Yamin Chadia and the pain for the Catati Bear, the Vin some we are by 10:30 per now, with Jan and Chanya, oh, good. Good year, Tidiane Konana, Baku, Pileti, the Sulu Buye. You will say, hey, shall we? The Mongan Island, Abonitim, not awful, near Katama, in the Banina. But we are to me pain, Now, it's shocking me. Here comes young Danny, which you have your brain, the machine, if you done ground, the machine came in the Banina, the second chair, dear and not Yadan, what you will mention there. If a Johnny to Umhona, the Fred, the Patrici, never think of me, I mention there, Abanis, tea in the crack. Me kope bibia bedi ene me be ye den anenam abusuanti bra Facebook na momo ba na wa hwe se enfoni no ani anya kakra nti ubetimi ahya na wonso aba behwe bi abrantie eye kwaku esumai woda wona se wontimi enkeka ne ho waka ne sa emienu aboma na yare ho sem ye pan koye adwuma o na wapa bibi kakra so abefie also on ne bampo ne ko on ne ba 50 years you so a hard work and so erade fa ne kransie so bono modern pa na just say ya kwanya bi fa so film na ya awrehu atofuo de ya pa mi ko operator o akobo bi nua na nya kakra to aduane one ne bampo ne koi 50 years edua kubu akunu ya owo bu on ma ya emu rem dodo hard working man edua ede ne koya ya ebusian shedin yemfa man fa dwenche ba kumienu bi nto aso mfama me ko Facebook live na Facebook live na ko mensa plateau si Kumasi Central Market kejetia Kumasi Dubai abrehu wa suan se dia to kejetia fo die emu of rem o say anyways yesu eja hwem ayasantifo sun mamie kwa na kwa banchi ne bi boso bo banchi en na ye bu na o de adwene tongwa no anti no njene arose ma be twana katoa asemo ti ko mensa plateau si yesu kra eja hwem na o chese awreho na so ochia incoming MP owo Kwalikrote onimnyafo Valentino ni noite ochiane pa master planner junior kintamposi your news is fantastic to me wom utiensam na to say yes presentation so gina so be ma bo base no ba so dia toase treno se moto na da se na yes no also authentic and credible news mo yad ba mo modwuma se ya ose yanko so nya dwumaden enchas nkoma onimnyafo Steven Ntim NPP national chairman ochiano ankoma first and so the for answer the bi ose ejana da Kumasi market ni mu very very sad and massive mo rem do ose we ehia enwemu kase pa wo munye nhwemu animanim ye we take ya kade chi ya chi contractor no anani pa ne ho bom ke ba che no kra entose esre aya yensu de abrofo ne ni bi ti we yenya nhwemu yen set example na de kofa ba no obi yen tuwa na mo no obi nsunsun obi mfrim still RC legacy also or pel me hu se dem kan also yada papa o yada bibia fa o body o presentation o bibia o yada pa also a very very good man o yada papa
nti nidin mu se still as legacy so wan nti legacy mato nka na majane wa why master planner junior kintampa sande aba medin kan boso dada we Stephen Bwachisi otiefi wase kropon ye kase no ede o enjoy papa na nyame nhira yenkoso nyeni si ya na mom ochia doctor Ousu Akoto every year ochian papa incoming NPP flag bearer osanso be NPA president o se eba so life Sir John Bososo o se ni din ede Kingsley Ousu Newman fantia kwa South seat o batutum wan fansoma ono no atu wan fansoma no bia be dan nan o se Swami Kumasi ka Kumasi jan ho asem o se awrewo nti interchange ne dwakasie pa na ejadam sei awrewo papa awrewo pa not me but Baumia said so. I say it will tend to interchange. Okay. Crespo who say every year there's fire outbreak in various markets. Kana kabium. Afi bia eja to eja kese mo Ghana. Odaje ne there last year. There be odaje ne there last 2 years. 2 years. Ti last year no nya afi baako. Ye boni shire kama. Afi okeka bo benya mfie mienu. Afi bia eja to eja kese baako mo Ghana. O se bibi koso. Emo of rem papa. Amwatin Ramat siden. Amwatin Ramat good evening Ahenkan FM news. Papa yankoso nyeni se ya. Vivian nyameche se wow muluku nice pa ye chiamo live and clear e wo Tana so Star Junction unje na weti wan ti Star boy das nyaminhira wa ya Isaac si mo majo Ahenkan FM ayuko ya ye ko bibi o ene ukuada ochina ya woda ene me krada kwa kubonsam. I'm so proud of my name. Ya umu kwada nka bibi be me. Kwa kubonsam. Kwa kubonsam. Ankomuti wani ya paye from Koto Dream. Oze. Amuti wani ki ya paye from Koto Dream. Onti ase wo. Mo be wo ye free Koto Dream. Ankoma wo ye ukwada. Komuti wani. Aso so ye ukwada ni. Well, me mama agoso Grace. Wa homi a. Kono oto na Koto je kika. Ekika. Ukwada no pa. Po ni epie ye ne evan. Ye ne evan killers. Opoyan ukwada for 2 year ukwada ni a ena nwure mi chia special greetings maintain che ukwada for 2 hen na kwakubo nsa honhom na bapa ti ana so akua brechi honhom na bapa ena na so ye director odi ankan na maami onye ne ba bi ko afrakuma never dies akua afrakuma te na honhom na baha no enya honhom ketwa me pona so bi hum na odi nsa kamia odi agroja be show udiago ba show pa ampa ti ye ko jano ye ko ye producer nweye ye Kwame Asante aka Sir Charles ono anso na boade ko Facebook live and YouTube atwa ya tum yopo me mama so ya hyen me chinse de yasra me yi anointing oil me mama so hyen me chinse de masra anointing oil e de ko yi store Kwame Asante na de ko Facebook live enwo hwe na ho fa so na o se fire service for na ekopie mo keje tia Kumase de no di wo manim no se do abo ne mpaboa no pafo se bi krama no na wa hwe ne taking age ne ahoma no dudu nja no o se sa fire commander ne pa o se